Hey, ciao insieme! Bel ci te ist della partita. Iste in a me dils animals da cesa. E vessas perché gugente ni as forza già in animal da cesa. Si lascia mangivinar. In giat? E a profa, ha? Scucci son nissen che la chance è bemecta grande. Tenor statistica viven in Svizzera nempe 1,8 milions giats. Pod mincha terza cesamainta o almain un giat. Sun plazza duas son lura ils pescs in aquariums. Nempe 800 milli pescins. E lura, sun plazza 3, il cem. Passa 1,5 cems viven in Svizzera. In mincha ocevla cesamainta vive almain un cem. E clar, i dati rang scigliò in entira massa oters animals. Sco reptils, uccells, liois, tartarugas, porcins da mar e bler de ple. E chei en già angal animals da cesa. Sperizzets dati anche in entira massa oters animals. Sco per esempio chels ein tenuil. Da mai, la famiglia Antun Lavaccia il scinum no armaint ni bischt gross. Il Zets dati in Svizzera bun 1,5 milions. Però, gallignes dati anche da ple. 13 milions. Denar, veci? E per ci già bagn con tocca als animals, sei che ein tencese ni uil dati leges. Ci duessen protegger. La legge per la protezione d'animals definisce simpel dit che l'umem non può fare male ad una bestia, non può ne fare tema o del nojo della ed al stutniare in andretta della. Di mia roba ci vessen sede ad essere clear, ma tutta in ora situazione non è che uno è simpel da dire che c'è spo e c'è na. In postut ozen di, in ora c'è grandi paurerias e una pruna bestias e che elles dessen porter o schebgers raps co possibile. Ma eritz poc se las paures ston za tinecre de las leges. Jeda mai lubia, che c'els fon. Si banci il sens, catten ci quelles reglas stangen, ed i zoters en di maini ci dovres anche da ple per proteggere i animals. Ok? Sto la fin finale mincin decider per sa sets. Sco per esempio ti lac. La vaccia trova il latte per il fti. Simil scutter la mamma ci dà latte al popin. Di mena che ciò sia naturale. E qui è l'umem realizzato col tempo. Ma perché non dobbe il latte per il fti, di per sé è per l'umem, o si cominciare a lavorare con tricks. O se aspiglia davanti il fti, quart serve la nascenza da sia mamma e comincia a mulgere la vaccia perché non sclapains dat ella latte. Il fti per la peia clappa con prim latte e serve un masdul da latte ed altra roba. Tutte in razze d'allenamento poi una vaccia usce il prim tempo produce fin passa 30 litri latte per dì. Durante il 310 c'è la do latte, durante quell'ora d'una più poch. 30 litri, questo già da più cool, 6 fin 8 litri, c'è il fdeba vessen se la natura. E perché la vaccia arriva insomma da produrre usce già latte, as osur ans a livo, per tudast fat il züchten, che le vacce ci devono ad una il più già latte. Dusce, o quando ci do novas vacces, ci devono ence da più latte. Usce dem las vacces 8 di, o 3 volte usce già latte squencia en 70 ans. Per produrre queste grandi quantità di latte, sto la baiver e mangiare extrem già. Tutte in ora vaccia e möte da viver, bem que esser bot 100 liters over e 20 kg pevel per di. E per mangiare e lavorare tutto que in latte, trova la vaccia una pruna energia. Sentisce infatti il quint che la vaccia trova per cui è stessa energia scuscia un umem curis bot 100 km per di. E questa altra prestazione ha conseguenze per la vaccia. Una normale vaccia può vantare passa 20 anni sveglia, ma per vaccias e la produzione di latte intensiva vivono bebun intorno a 8 anni. Sieva non arrivano più da produrre vuonda latte. Advaita me macer da tenere la vaccia, ed usce asporta ad ella la mezzcia. Intende doc però ad una da più paures e paurs ci provano da fare la vita della vaccia meno fadiosa. Usce c'è la produrre banci, non usce già latte più, ma per la peia vive ella più lunch, e opel più meno problemi di sandet. Na voce simpel da dec, schichei è andrec ni bec. Da tinec la vaccia usceia, angal per ci nox vegens lac, cagil, panch e der otras ciosas.
E i cavals vivono in stalles ed i possessors vanno a cavalger ni a concorrenze con els. Bel, bec? Ma ich senza curas, vigni moment, no ci caval vin vigl e flevel, e pa perché i beple se li crantun scopi bot. E sto allora perché? Nic dormentò. Ni? C'è poi alla chiesa da Vils. C'è dati plibi, il sole splendura, plica vunde past frest, a gude la biala vesta se la contrada. Quels radun curante ciun cavaiscau sil bain puril della famiglia Brunner Sprecher a Vallandau han flau il pervis in Tiara ed han survegniu in a seconda chance. Also zu uns kommen eigentlich Hobbyros oder Sportros, die eigentlich durch irgendeine familiäre Gründe wegen dem Alter nicht mehr geritten kommen oder eben, weil es in der Familie wegen Schwangerschaften oder weil es irgendwie Arthrose hat, krank ist oder so. Das ist wirklich quer die ganze Bandbreite eigentlich. Il cavaicau col num Nato ha 32 ans. Tals cavais veis han per exempel buplia vunda energia per cavalcar distanzas lungas e diventano scia ad ina pi pauc rentabels. La consequenza, ins stues dormenta enels. In cavai cuesta cheu tocan 400 francs per mains. Ma pils anteriors possessors han ils cavais sco il Nato in a grande valletta. E per quei han i termess els e la stalla de Tira. Ja, es ist eine Art halt wie ein Hund, muss man es vergleichen. Ein Hund ist ja auch ein Haustier, das du nachher nicht auf Gott mitgehen tust. Und das ist beim Ross eigentlich genau das Gleiche. Es ist einfach ein bisschen grösser. Per regla droven cavais veis de pli attenziun che cavais giuvens. Sco per exempel cluni ca entrasie veia decina alta in a musculatura pli flaivla. Plina vonna e cluni actualmen en cunaures, e sto tu di sturni da. A schirkel so venina extra portion carezia. Zum Mengen hat man mehr Beziehung, zum Mengen weniger. Vor allem die, die aufwendiger sind in der Pflege. Zu denen kriegt man natürlich eine engere Bindung. Tutte no c'è problems che il cavai ha, per exempel mal ils dents, ni problems cun midala palegna, eisi da tira autri animal. Pusch bei auters animals am bumo problems de sanadat, mo bei ne psichics. Certs cavais se centen cheu grazie ad una fundaziun che spendra animals de personas che avevan maltractau els. En tals cas surprend medemamein la fundaziun ils cuosts per la dimora. L'incumbenza principale della famiglia eisi luda dana vos la confidenza al carstiaun. Es braucht einfach seine Zeit und es hat wirklich, wie auch die Ponygruppe, die sind aus dem Tessin gekommen, von einem Alkoholiker, und die haben gewisse Bewegungen und gewisse Dinge, die wir machen, die die jetzt einfach noch nicht vertragen, und die sind schon 12 Jahre da. Das ist wie eingebrannt. Sie haben zwar wohl das Vertrauen, aber das bleibt. Cum cavais veis sil bain puril dat ia dina biada fa. Ascia se gi de l'entira famiglia. Simon ai ots per exempel responsabels per preparar il fain. El ha gi fac l'experienza, tira cavais veis se gi tot auter che tira cavais giuvens. Eigentlich spannend, weil immer viel passiert und da lerne ich viel. Dann die Jungs und Alts nebeneinander tun, dass die gerade anders sind. De verton che Simon carga la davosa fuera della rusnera giù, ai siu fra Dario schon vid kitcha puspei vieden ils cavais. Tots cavais en pli veiskel, mo quei irriteschel nuota. Von weit reinholen ist es etwa gleich wie bei den Jungen. Nur ein paar Mal mit der Patsche auf den Boden und ich komme rein. Ossa che cels cavais en vit mia, so ven cluni a un impin tractament special. Ina massage per maguna. Gratier animals neu kinsa bu condic che els ein avunda seuns per restar sil bain puril, en prova la famiglia de far lurvetta a schien per neivla sco pussaivel. Es kommt langsamer, hoffen sie. Ja, also einfach noch mal einen schönen Sommer sicher haben kann. Und dann muss man immer halt bei den alten Ross von Zeit zu Zeit wieder schauen, einfach, wie es ist. Ja. Pia, cheu è la casa de Tira per cavais a Vallandau, so vegnan ils animals tot che droven. A scia che els ponen semmen cun ses camarats, galoppar cun in suri e la sera de la vetta. Da mai, becre un animal da Cesar può essere una bella ciossa, ma porta una massa responsabilità. In sto dar bagno del e forza pensar che far più tardi.
Tante noch sperats, verscheger Teger e... Ciao zusammen! E perché se la stiamo di